turakwiyegereje turakwiyeguriye ngo utwuzure ubwami bwawe buze. Muririmbyi yaravuze ngo Mana utembe mu mitima yacu, ubugingo bwawe buronke icicaro mu bugingo bwacu no mu mubiri yacu. Imitekerereze yacu ikeneye ijambo ryawe, abiki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Mode zafari bezele fekeri dizavao. Uri umwami w'amahoro Mana. Ubu hariho benshi bakiratana ubutunzi bwabo bwinshi ndetse n'amazu meza, abandi amashure yabo n'amafaranga, bakirengagiza yuko ari by'igihe gito. Korera Yesu umwanya, iminsi irahita yihuta, ukwita ntizagaruka, bite ku iherezo ryawe. Uwo Yesu namenye zose, namuhaye umutima wanje nawe yarampage. Nabyago byantera ubwoba mbere y'ubuhungiro, uko bizamera kose azaniyanganisha. Uwo Yesu namenye yandutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije. Nabyago byantera ubwoba mbere y'ubuhungiro, uko bizamera kose azaniyanganisha. Uwo Yesu namenye andutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije. Nabyago byantera ubwoba mbere y'ubuhungiro, uko bizamera kose azaniyanganisha. Uwo Yesu namenye yandutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije. Nabyago byantera ubwoba mbere y'ubuhungiro, ayi bizamera kose azaniyanganisha. Bwana sifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Jewe nahisemo gukorera Yesu, uko iby'isi nta mumaro bifite, aho ab'isi bose bazananga, na Yesu yaje mube baramwihakana. Korera Yesu umwanya n'uyu, iminsi irahita yihuta, ukwita ntizagaruka, bite ku iherezo ryawe. Uwo Yesu namenye yandutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije. Nabyago mbere y'ubuhungiro, uko bizamera kose azaniyanganisha. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. Dore mikrofone zisakuza, uko wazicikira amabuye
mpamvu bitaza kuguma kujwigira cyane. Wanasifiwe. Hari umukobwa umwe umushine mu kazi, bene wabo ngo baramukubise. Pastor, baramubwira ngo ibi bintu wizeye warayobye. Wanasifiwe. Wanasifiwe sana. Baramubwira ngo warayobye, reka. Kandi ni wacu ibi bintu ntabwo twari dusanzwe tubimenyereye. None we mwana w'umukobwa uri kubona ibi bintu bizogana. Wanasifiwe sana. Ngo baramukubita, ngo bamukubite aririmba ivesi. Aririmba aravuga ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Ndi umukristo icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanje kikanibagiza ibyago byose kumva nduhuwe n'umwami Yesu. Hey! Wanasifiwe. Barafata barakubita araririmba Terivensi ya gatatu. Aravuga ngo ndi umukristo. Kandi ngo ndi umukristo wo mu mutima. Uwo Yesu namenye andutiye byose, amuhaye umutima wanje nawe yaramagije. Nabyago byantera ubwoba ambere ubuhungiro, uko bizamera kose azanihanganisha. Ubu hariho benshi baciratana ubutunzi bwabo bwinshi ndetse n'amazu meza, abandi amashure yabo n'amafaranga, bakirengagiza yuko ari byigiye gito. Korera Yesu umwanya n'uyu misira itayihuta, ukwita ntizagaruka, wite ku iherezo ryawe. Uwo Yesu namenye andutiye byose, namuhaye umutima wanje nawe yarampagije. Pesa je dis pari de silao. Yabambwe yarangije ibyo kuducungura, ati birarangiye tumushime umukiza. Avuye mu gituro aja mu ijuru, yicaranye n'Imana ye, tumushime Yesu n'umukiza. Kandi ubwo azagaruka kutujana mu ijuru ye, tuzaririmba tuti we tumushime umukiza. Yemeye guyamurwa Yesu we no gushinyagura, apfira abanyabyaha nkanje, tumushime umukiza. Reka dutere haleluya zitatu. Haleluya! 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 Mani guha umugisha mushumba. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Sero nari ntekereje ngo ariko uko ntekereje mwihangane n'ukuri. Mwihangane pe kandi ni byiza. Ariko ngatekereje mu buryo bwo kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Mwihangane muhaguruke. Muhaguruke mwese kubwo kubaha Imana n'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndanezerewe numva ko
Imana igize neza. Bwana sifiwe. Iyo Iba nkuramutse umuntu umwe cyangwa babiri ugira ijambo umwifurije. Nukuri umwe cyangwa babiri umuramutse umubwira ijambo ryiza kandi useke. Imana iguha umunezero mu izina rya Yesu. Imana iguha ibyishimo mu izina rya Yesu. Nuko Imana imwe. iyo Bwana sifiwe. Tuzamura icyubahiro cy'Imana hejuru. Haleluya. Nukuri uzusengera umutima wa. Nzamona umuntu winjiye mu ikanisa kabona arakanyaraje gucyahuje nk'ibi bintu gutyo. Je bazatera ubwoba mu ikanisa. Umuntu azarakara mu ikanisa neza ukamubona adafite nka programme. Mwabaye gute? Ariko muranezerewe. Uzuseka wumva ibyishimo mu Mana. Zamura icyubahiro cy'Imana hejuru. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Haleluya. Dukomere ijambo ry'Imana amashyi cyane. Kazi. Robert Traslege. Imana ibanezeze mu izina rya Yesu. Uyu mwanya wose Imana iguha umugisha. Ni umuririmbyi, ni umuvugabutumwa, byose tumuhaye umwanya. Imana iguhezagire. Sijaiona ingine siku, ajana imetoweka, Mungu anazijua hitaji zote ninazo. Sijaiona ingine siku na jana imetoweka, na leo Mungu anazijua hitaji zote ninazo. maua yote Yote anayafika, ndege wote wanapokea chakula chao asipo shamba na ghala. sitasumbuka Kwa kwa Mungu yeye ni baba yangu kabisa, hawezi hawezi sawa na wewe ingawa jificha, sitasumbuka kwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kuni ndio abemera ko ari Imana igibahaye guhumeka kanabahe n'imbaraga zo kugera hano. Hariho bamwe bari muri Rwakarete ndetse no mu nzu wanyu kwisi aho batuye uza amakuru kuko bamwe bafite faiblesse y'umubiri, abandi ibinini babimwoye ndibirake muri bibazo. Kuba we ukira aha ngaha wabibashije, komera iyo Mana amashimisha. Maua yote anayafika, na ndege wote wanapokea chakula chao pasipo shamba na ghala. Turashimira umushumba n'amadame we n'abana babo n'inzego za pastorale mukora n'inzego z'itora. Uri abantu bese kumva gutumira ijuru n'amatara. Twaherukanaga kera nyamara noneho dusubiye kubonana tutishwe n'ibyaha hamwe n'itorero mwese mwemeye gutumira ijuru n'amatara.
Imani baho mugisha. Maua yote anayafika wanapokea ndashimira abashumba bari aha baturutse amatora atandukanye muri abantu bese. Ubundi kugira ngo abantu bakomere mu isi haba ibintu bine mvuge bibiri. Icya mbere ni ugukorera hamwe, icya kabiri ni ugutega undi amatwi ukamushigikira muco yavuze. Iteka ryose nubona ugutega amatwi uzatanga ituro uwereye kwa chairman, numara uzamuke muri komine utanga ituro, uza kugera mu rusengero utanga ituro, ariko mu rugo wasize wahateguye neza kugira ngo abana batazana urusaku. Maua yote anayafika wanapokea chakula chao asiposhamba. Hari abantu baza baramya Imana baza bayirinda ibintu bitatu. Ni muheze Imana icubahiro. Ndio. Ikintu cyambere no kwirinda urusaku rwo mu rugo. Uzagira intambara zose ariko ndukagira intambara yo mu rugo. Kuvuga ngo uje gusororera abantu ariko iwawe mwari ibiharage ugashiraho renga ugasora abantu ibintu bijanye na zaji n'inyama, iwawe hariho problem. Habe n'Imana izikubwira kuko utahiuramye. Like wara neravuze ngo kuramya neza ngo nibitekerezo byiza, kandi umuntu watekereje nibuza waguka. Umuntu watekereje neza nibuza utegera nabandi amatwe. Ndamukirizo wo mwiceranye umubwire ngo karabashimira ndacari mubashimira. Maua yote anayafika wanapokea chakula chao asiposhamba. Munemerere dushimira abantu babiri. Munemerere dushimire government y'u Burundi ukwikorana bose wereye mu nzego zo hasi kugera hejuru. Kandi iyo wamenya agaciro k'igihugu ukamenya n'agaciro k'ubuyobozi uradandaza bigakunda. Ni muzamura. Ndio. Hari ubuyobozi bubiri. Ubwa mbere n'ubwo mu ijuru, ubwa kabiri n'ubwo mu isi. Bibiri iravuga ngo iyo utabwemeye ntiwakwaguka. Dushimire government y'u Burundi twikomera amashi kutwemere. Ntabwo wayakomye, nabonye umukobwa umutakomye amashi. Impamvu wisiza amavuta n'Imana na government y'u Burundi. Wabishanga wabyemera ni principe yihamye. Umugabo witwa Dawudi yabwiye abari bamukikije arababwira ngo ingoma yanje ntiragera ariko mfite icyo Imana yamvuzeho. Ubwo Sawuli akiri ku ngoma tugomba kumuba. Munda mukirize umubwire ngo wakoze kuco wakoze gukoma amashi, Imana ikugirire neza. Yes. Abakabiri mufasha n'abantu nagiye ntekereza umuntu uza wicara akareka gukora ibikorwa cyangwa se akanabikora ariko agafata data ze amamega akagukurikirana amateraniro atangiye wayubwiriza yarangiza ukarinda usoza. Atashye n'uwo muntu abatanze igishoro gikomeye. Mumfashe dukomera amashi badukurikiranye bose. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Huyo Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Huyo Mama Ana alipanda Shilo
mume bless aguruka mumushimire mukomere Imana amashi umugabo w'Imana icara bakunda mukiriza aho ngaho n'umugabo ari abantu bakorana n'abandi ariko ndibamenye kuko ari abakamaro kuri busa yeme muriteguye ijambo cyane muragiteguye Renzi turamye Imana mu nzira nishi mvuge sitatu ijambo rya mbere turamye Imana twamenye garandere y'Imana ubunini bw'Imana nta kintu gito kibaho umunsi uzamenya ubunini bw'Imana uzayitekerezaho nurangiza ugire n'umugambi ku buzima bwawe ndasenga mu barundi n'abarundi kazi bari ngaha mutekereze ubunini bw'Imana hari umuririmbyi wavuze ngo byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana mwese muri hano ntawe utafite ibihe yaciye muri ibyo bihe bifate ubishire muri garandere y'Imana mu bunini bw'Imana utekereze ubunini bw'Imana uvuge ngo wamana wa munsi naranyereye mbanza umutwe hasi sinaja muri Rwakarebe wa munsi twari tugiye kuburara uratugoboka kuri limiteri cash wa munsi twari twabuze amafaranga yo kwishura inzu twebwe tubita ngo ni Barandi Road banyiri inzu ngo bakumange gutya barahamagara kuri telefone mukanya gatoya ijuru rirakugoboka abamaze kubibona ni muyikomera amashi byabiye byari bikomeye warabihinduye byabiye byari bikomeye warabihinduye Mana we warabihinduye Mana nimuzamure ibiganza vuga ngo haleluya umugabo watekereje ubunini bw'Imana n'abagabo benshi ni umugabo witwa Dawudi muvuge ngo Dawudi yatekereje ngo Imana ngo arangize bituma aririmbiye Zaburi y'103 n'umurongo wa mbere ibyo yaratekereje ndavuga ibintu bibiri ikintu ca mbere yibutse kuko Imana yabagarutseho kandi yari yarabavuyeho na Mose yaravuze ngo Mana nutugarukira natwe avuga ayo magambo yaje kuvuga umugabo witwa Nehemiya ngo ayasenga isengesho mu gice cya mbere ngo waganire na Mose uravuga ngo niba kugarukira nawe uzabagarukira Dawudi aravuga ngo mutima wanje himbaza uhoraho namwe mwese mwabindi mwese namwe mumfashe duhimbaza dukora iteraniro ryo guhimbaza Imana umunsi uzibagirwa kwibuka amateka ubunini bw'Imana aho yagukuye naho imaze kukugeza tuzabasha kuramya Imana nimuzamure ibiganza mukomere Imana amashimwe shigira haleluya ndacyari kuri byose ijambo rya kabiri rya Dawudi ngo yatekereje ukunda Imana ngo yamurinze intambara tugira intambara zitandatu zikomeye intambara ya mbere ni wowe wenyine bwite uwo mubiri wawe uko uri intambara kuko wasumeze ukuri intambara umugore ukuri intambara umukobwa ukuri intambara umuhungu urahangaha uko wenyine uzura kandi kugora n'abandi ngo bakugoye ngo banteje ibyago wowe wenyine uri intambara mwili wako ni vita mu mubiri niho havamo kwifuza mu mubiri niho havamo ishari Imana ya Isiraheli gufashije ukabona ubunini bw'Imana ntiwogira undi muntu ishari kuko wenyine uri igisubizo cyangwa se uri intambara
wamefunzwa mengi na Roho wa Bwana. Ewe mwanadamu, simama imara. Isi turimo nayo nindi ntamba vitakaje. Ikindi cya gatatu ni muzamuri. Umugabo umwe yaravuze ngo abanyabwenge iyo babaye benshi ngo baza bayoje ibintu, ariko umuntu wese ku buzima bwiwe iyo yimenya akamenya n'igihe cye atekereza ku Mana akayiranga. Mbasize muri iki gikorwa mutekereze ku Mana, murebe ubunini bw'Imana. Nimurangiza kureba ubunini bw'Imana ndibaho kwinginga kuririmba waramenye ubunini bw'Imana. Jewe kamatayo mu bibogobogo boninginga gute narambaye ipatari mu ibiraka birindwi. Imana ikamura mu bibogobogo ikampeza kuvuga ubutumwa ngahagara kuri aka gatuti kiri. Mureba agatuti kiri. Narangiza iwacu nta muntu ugira uruganda rw'indege, nta ugira uruganda rw'imodoka, n'urw'ikinga ntarwo tugira, n'urw'imbuhu ntarwo tugira, n'urw'amacoco ntarwo tugira, inanasi ntarwo tugira, amapuruni ntarwo tugira. Ariko Imana yo mu ijuru ikatugaburira tukagenda no mu bandi bakakura amatse bakakubwira ngo ndagize mwiriwe muzehe, ngo ndagize mwiriwe, ndagize mwiriwe. Oga ni ijambo rikomesha. Mbashizemo serumu bafate mutekereze ku bunini bw'Imana. Haleluya. Nije wa undi wahoraga imbere yawe wuzuye amarira ntarutse gushima. Nije wa undi wahoraga imbere yawe wuzuye amarira ntarutse gushima. yagutanga haleluya zitatu wamusubira mu kibanza cyo kwibuka ubunini bw'Imana. Iby'Imana imaze kugukorera ntibagaza bakwinginga kuramya no guhimbaza. Uzuvuduka wenyine mu muvuduko wawe, kandi taroraje uzakwandikira mu muvuduko akubwire ngo wagenjeje nabi. Ni muzamuri ibiganza. Haleluya, haleluya. Ijambo rya kabiri, Dawudi muko kureba grandeur y'Imana wayibuka ko isanduku ry'Uwiteka Imana data ryanyazwe n'abariya batipu muri rangize kunyagwa gutya. Dawudi ngo amenya amakuru kuko isanduku riharitana abantu. Dawudi mu mitekerereze yiwe ngo asa n'umuntu ubwiye orsish ntiyareba grandeur y'Imana akayibwaza. Iyo utaramije Imana uba wibwe. Imanyere kuramya warangiza ukicara kunde bugataha utaramije uba wibwiza. Ndamukiriza mwene wanyu mwicaranye umubwire ngo gisikinyejana cyo kwibwa umwanya usumenya kuramya Imana no kuyihimbaza. Isanduku ry'Uwiteka ngo nawe musabire ibiganza. Sama haleluya, sama nije wa undi dusubiramo nije waina sika labada kuangamiza abantu. Iyo na hii ukunyine iriya sanduku riko ririca abantu. Mureba aho muri katiza. Reka ngubwire kikurimo tukagikatiza handi. Aho giruki ikikurimo ni gikutira muri wewe ugira ni gitaramo cyo kuranya no guhimbaza uyakureme. Naho nugikatiza abandi ngo gitaramo nica abandi gute wowe suri hehe. Hake ndatangaye
ninje wawe namukiriza mwene wanyu umubwire ngo ikigezweho ni ukukatiriza ibintu kuri wowe mukuranya imana no guhimbaza bayikatiriza ku mugabo witwa Obededomu ngo wari waragize umugisha wo urubyaro wari waragize season yo kuba umukene. Reka nkubwire abantu nibatamenya ubunini bw'Imana wewe tukarangara nubona bene wanyu nibashaka bavuke imutangano wowe uvuka mu buhonga cyangwa ijya nyene Kisa Simao garandere y'Imana. Hallelujah. Muri iyi season muri mukwicarana n'urugo rwawe mukavuga ku bunini bw'Imana mubyimaze kubakorera. Abantu bose twavukiye muri interieur nawe utazugwara amavunja nushaka kube intoki amano yawe amaze kugororoka ariko wararwaye kandi mu bintu biza bigora ni imbaraga se mu rukerera iragatsindwa mana ushima kuba dukuye ku mbaraga. Hallelujah. Nijuri mukazi ndimo gufungura password. Hallelujah.